Naong Majalo pasu-pasu perbagasan siap bagas jom itu hatta. Di hamuna anak nami do permen nami. Nunga dia lapamu pasu-pasu siap bagas jom itu hatta. Di basahat na koson itu hatta. Anggiat madudu di hamuna dua. Keluarga na berbahagia mahamu tudul naron. Gabi songon olaron do paduhak ko to hamuna. Gabi cukup may di nalagsit. Sulu-sulu may di nahulom. Hata ni nga boso ni Tuhan ta naong ibasa na nakito kami. Burjuha mo maratoras. Burjuha mo mar keluarga. Burjuha mo mar do kacabutan. Asya gabi jol masih tibuk kamu tudulan naron. So ni behata siya kami. Angge matutu di basa di badamay di hamunan. Pasu-pasu na gudang mabero hamuna sona. Mula tema di Tuhatta, mula tema nang dihina sa lukna. Oras mahina sa lukna, buti ma. Jadi, mulai persinan namin mangido, paso-paso siya Tony, di parsaripiyon niya nakon namin, ang giat gabi, ripe na din kan, ripe halomonon di julon itu hatta. Dan damang majuri kami, godang mula-mula, kayo damang mga tugodak subay, damang. Noeng diraja rak dohot baruna. Dan dia memang godang mengaryadi nais bayu damang manon. Dohot godang marmeme. Kadang manon dari gani.
Jadi mau lihat mari Tuhan tak, suang-suang ni mari hamu yang nak pernah, asa tu buri pakak mena tu buri hodang, tu dia hamu yang nak pernah mga lakka, saya tu sima na botan makabang rumah. Jadi rasul ni mga perusin nami, dilas ni nami, inoksipulhan nga notor hami, namin tinudot pinopernepong nami, asa saat persitan nami, pinasahan itu hatta tu yang nak pernah nami, baik damang mali hami godang si Tio hasatan ni, baik mama.